Talofa sa mo ni aso. So fu manuia. Ia o ki fai popo te malo maringilis malvele pe masani lava. O le fa kwa umangeyango o maka kuile live kuile epa le sa fai mai. Kuile epa nga o kala pepelo au kala nga e fai kuile epa. Nga o le paua nga o le mele ke fai nge nga o le pepelo wa o le aya masesi me ke mfinga ko e fai. Le mafai fai e lo fonga nga e ka kala se upu fa maongi marsao. Fa fefenga e fai mai e pule ala vai sa mo makaio le akungu o sa mo le malo sa mo o pule singa fa fenga e pepelo mai mai ka fa vale inga ka ngako le akungu o pule singa sa mo ka minge o ye ke la fi mai ku mo pepelo nga e le hoinga e ka u fa mai o ka i ole ko department or whatever department ku le pa nga ke fa la mai ya fa pe o ele ke ka ele fa le o toilet. E o toilet la ko sa mo ma kwa elo makanga yo lo ka sa vari ko o toilet e elo ke la ngo kwa fa fo le pipilo mai fa fo ku le a o so ngo ke fa mai o ma kwa i pe ya mo a le ma kwa i pe pelo ma pepelo le fa kwa mo foi nga e pala vale mai le ku a o ka ngo fa sa mo la pala vale fa pala nginga le pala la vale mai ku le pa. O ke fai aku se lau le fai fa sa mo langa e lo wa mo fa lo le ku ke lo fa lo le ku a oi nga o e makua ko ki ku o le pu al makwa e le lo ha fai le va fa lo be mamra mal me nga le va fa lo o pepelo e ke sa ngo mai e lunga le video le fa mo ngi lau live ya nga kali mai ofisili nga o makua ku lunga le video maka nge ya ofisili nga po fa fefenga e karia mai ofisili nga ku lunga le video stui ma wa ko la vale mai lunga le ku ele pule ele ku o ko la vale mai lunga le ku le o fe ku ya o ke la vale mai lunga le ku keep the peace ai faile me mongi a wa ke nga ka u sua fo le ku ya ula unga ke fai mai ngei o le makua i pepelo a makua pepelo la wai loa umale kungu ule wai loa umale kungu ule pepelo mo lo ngaoi corrupt mo lo ka malo le HRPP le la o fa kula o kala le ko HRPP o le hell real people menga e ko party ko le ngong sa nga ko paki o le hell real people party ko ke mai al mala e ko ngaka ko sa mo le se ko e pule ko le ko ke ko le pe fa vai la le me ko ke sola ese ai ai me e fai ka ko fa msingo nga male society postpone va fia ninga lo pepelo ku le pa ke sa ngo mai ai ke pepelo e le o fa ku o ku la ku o le so ku na ke nga ke nga ko le ku o sa ka pelo. Ele dice que como yo kala e fai mai mo le vamos ko loro pelo. We meet one day. I'm still waiting for your pepelo. When you gonna come and get me your pepelo? In fear of you or anyone of HRPP? Nobody. I already say it many times. When you gonna come and get me? Come on. You know? If you can't say any good things for the people, shut up. That's what I'm saying.